Ons gaan nou 'n bietjie kyk hoe die translasies is. So hulle sê vir jou in die eerste plek, as fx 60 grade na links skuif, gee die vergelyking. If fx moves 60 degrees to the left, give the equation. Okay, 60 degrees left means minus 60. So now you take y equals 2 cos x plus 30 and you move it to the left. So with other words, now you say x plus 30 is equal to minus 60. So x plus 30 is equal to x plus 30 plus 60 is equal to 90. So what is the new equation? I just want to write it here straight. I've written it wrong. So that means you have x plus 90. So this is now the bracket part. So y is equal to 2 cos x plus 90. And this now you can work out with co-functions. Jy kan hom nou met co-funksies uitwerk. So dit gee vir jou y is gelyk aan 2 cos x plus 90. So as jy nou sien jy het cos x plus 90, dan weet jy mos x plus 90 is in die tweede kwadrant. So dit is 'n co-funksie. It is a co-function. And the co-function is that cos is negative into the second quadrant, but that 90 change cos to sine. So the new equation is y equals minus 2 sine x. Okay, then you have to draw the graph. From minus 180 to 180. And the graph will go like this. Up this side, down this side, up that side. Because it's switched to the negative graph with the highest point at 2, the lowest point at 90 and the other point at minus 90. Right. If you want to know how to draw the graph, you will use the calculator. And you will put in the following steps. Jy sal die sakrekenaar gebruik en jy gaan die volgende stappe insit. Jy gaan mode 3. Dan sê jy minus 2 sin en dan soek jy vir die rooi alfa.
So, jy sê alpha. En dit maak dan vir jou 'n x. Goed. En dan sê jy is gelyk aan. Dan sê hy vir jou start. Dan sê hy minus 180 is. Dan sê hy vir jou end. Dan sê jy 180. En dan sê hy vir jou steps. En dan sê jy 30 is. En dan gooi hy vir jou die kolommetjie uit. Waar jy dit in kry. En dan kan jy die grafiek plot. Nou kom ons by die volgende een. We come at the next one. Die volgende vraagie is: as gx gereflekteer word in die y-as, gee die vergelyking. Ok, nou moet jy eers onthou. Reflecteer. If gx is reflected into y-axis, give the equation. So reflected around the y-axis means that x becomes minus x. So you have that gx is equal to a half tan x plus 30 minus 1. Now you see that x becomes minus x. So with other words, this minus x will also becomes a minus. So then the reflection is then y equals a half tan minus x plus 30. Goed, ek sal nou herhaal, refleksie om die x-as beteken y word minus y. So y is gelyk aan 'n half tan x plus 30 min 1. Nou word die y minus, maar die y moet altyd positief wees, so jy verander die tekens regdeur en dit is die reflected equation. Die gereflekteerde vergelyking. Okay, I repeat. Fx is reflected around the x-axis. Y becomes minus y. Die vergelyking van fx is y is 2 cos x plus 30. Dan word die y min y, dit is mos nou min y is gelyk aan plus 2 cos x plus 30. So dan verander jy na min y na y toe en plus 2 cos x word min 2 cos x plus 30.